کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تقدیم می‌کند. بخشیده بر روز بین المللی ولنتیوران. در دوران صاحب استقلالی زیر راهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان فعالیت ولنتیوری به یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی جوانان تبدیل یافته است. با اولیای بزرگ ولنتیوران من همراه مکنون اعضای ولنتیوران شهر ترسونزاده سال دوم است که در این محفل شامل بوده با افتخار خدمت می‌نمایم. ولنتیور شخصی است که به منفعت وطن و مردم رایگان کمک می‌رساند. ولنتیوری برای من تنها اجرای یک وظیفه نیست، بلکه امکانیت است برای رسانیدن نیکی، تقویت احساس انسان دوستی و سهمگذاری در بهتر شدن سطح اجتماعی جامعه خود است. با مقصد تنظیم این سمت سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت ولنتیوری قبول گردید که اساسهای حقوقی، تشکیلی و اجتماعی فعالیت ولنتیوری را معین نموده. مقام حقوقی ولنتیور، پرینسیپ‌ها، حقوق و عهده‌داری‌های ولنتیوران و تشکیلات‌های جلب کننده را به طور روشن معین می‌کند. شروع از سال 2022 در ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستانی بدخشان به فعالیت ولنتیوری مشغول می‌باشم. در طول این 4 سالی که من با فعالیت ولنتیوری در بدخشان مشغول می‌باشم، من از ارزش‌های دولتی خود، یعنی که در بسیاری از چاره‌بینی‌های دولتی جمهوری تاجیکستان اشتراک کردم و در چاره‌بینی‌ها سهم خود را گذاشتیم. ما درک کردیم که ارزش‌های دولتی چیست و در چاره‌بینی‌هایی که در آن ما اشتراک می‌کردیم، ما از دل صاف در این چاره‌بینی‌ها اشتراک کرده فعالیت خود را نشان می‌دادیم. ولنتیوری با عمل‌های خود، یعنی که برای نه مکافات نه، بلکه به خاطر که رازگی خود، به خاطر آبادی و به خاطر باز هم شکوفا شدن وطن خود فعالیت می‌نماید. در طول 4 سالی که ما در بدخشان با فعالیت ولنتیوری مشغول می‌شویم، روز تا روز تعداد ولنتیوران ما در بدخشان زیاد می‌شوند و عین حال در بدخشان ما ولنتیوری فعال داریم که در تمام چاره‌بینی‌ها با ما کمک می‌رسانند. در حشرهای دسته جمعی، شنبگی، چاره‌بینی‌های ورزشی، عیدها، چاره‌بینی‌های دولتی با ما کمک می‌رسانند که در این چاره‌بینی‌ها یعنی که سطح بلندی چاره‌بینی گذرانیده می‌شود. ولنتیوری با ما چی داد؟ ولنتیوری با ما شناخت خوبتری دولت، احترام مقدسات ملی و از تحت دل باز هم خدمت کردن به وطن. من عین حال رهبر ولنتیوران ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشم که در فعالیت خود با همراهی ولنتیوران خود در تمام چاره‌بینی‌ها اشتراک می‌نمایم. در ادامه این سیاست دولتداری، حکومت جمهوری تاجیکستان با قرار خود از 1 ایون سال 2023 تحت رقم 244 برنامه ملی رشد فعالیت ولنتیوری در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2027 را تصدیق نمود. این برنامه دورنمای 5 ساله رشد ولنتیوری را مقرر کرده، تکمیل زمینه‌های حقوقی، تشکیل اینفراساختوری ضروری، هوسمندگردانی و اعتراف و قدردانی ولنتیوران، اینچنین جلب هرچی بیشتر اهالی، مخصوصاً جوانان را به کارهای اختیاری جمعیتی در بر می‌گیرد. هدف اساسی برنامه وسیع نمودن امکانیت‌های خودتشکلیابی شهروندان، بلند برداشتن حس مسئولیت اجتماعی و سهمگذاری آنها در حل مشکلات جامعه میباشد. کمیته کار با جوانان و ورزش همچون مقام وکالتدار دولتی در ساحه فعالیت ولنتیوری برای تطبیق برنامه ملی و قانون نقشه چاره‌بینی‌های مکمل کاری را تهیه نموده از آغاز سال 2025 تا امروز 10 اقدامات سودمند را راه‌اندازی کرده است. در دایره این نقشه بخشیده به سنه‌های مهم تاریخی و ملی، روز مادر، روز نوروز بین المللی، روز جوانان و روز وحدت ملی، یک قطار چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی، ادبی و معرفتی و عکس‌های تبلیغاتی و تشویقاتی با جلب ولنتیوران برگزار گردیدند. Я являюсь волонтером уже более 3 лет, и за это время я приняла участие в разных таких направлениях, как волонтерское движение «Экологи», волонтерское движение «Милосердие», волонтерское движение «Защитники Отечества», волонтерское движение «Победы». Раньше я представляла себе волонтерство как простое слово, но участвуя в этом волонтерском движении, я поняла, что такое доброе сердце человека. Волонтерство – это не только движение, которое нужно помогать природе, но и окружающим нас людям. از جمله سنه 4 اپریل سال 2025 در شهر دوشنبه نوروزی جوانان و ورزشکاران تحت عنوان بهار جوانی نوروز جهانی دایر شده با رسم و آیین و سنت‌های خاص نوروزی، انواع گوناگون طعام‌های ملی، محفل شعر و سرود، برنامه رنگین فرهنگی و با اشتراک بیش از 600 نفر، اینچنین اکسیه تقسیمات گل‌های بهاری، سمنک و سبزه به راهبریت وزارت اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها و مهمانان ساکنان پایتخت در سطح بلند اجرا گردید.
волонтёрӣ барои ман касби шараф ва вазифаи муқаддас аст. биёед волонтёр мешавем. шумораи умумии аъзои ихтиёриён волонтёрон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба 10 000 нафар мерасад, ки дар 68 шаҳр ва ноҳия фаъолият мекунанд. Аз ҷумла 500 нафар дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, 3400 нафар дар вилояти Хатлон, 2900 нафар дар вилояти Суғд, 2600 нафар дар шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ва 600 нафар дар шаҳри Душанбе. кумита бо мақсади ҷоноб намудани фаъолияти волонтёрӣ ва фаъол намудани ҷавонон дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷамъиятӣ маҳфилҳои доимамалкунандаи сершуморро таъсис додааст. дар доираи иқдомҳои созандаи пешвои миллат, озмунҳои ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман, фуруғи субҳи донои китоб аст ва бо ташаббуси кумита маҳфилҳои зерин фаъолият доранд. маҳфили омӯзишии пайравони пешвои миллат, илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи донои китоб аст, роҳбалад, ҳуқуқшиносони ҷавон, соҳибкасб, тоҷикон дар оинаи таърих, сиёсатшиносони ҷавон, соҳибкорони ҷавон, технологони ҷавон, маҳфили стипендиантҳои ҷавон, ҷавонони дар хориҷи кишвар таҳсил дошта ва дипломатҳои ҷавон. маҳз дар доираи ин маҳфилҳо ҷавонони лоиқадманд ва волонтёрон мунтазам ба чорабиниҳои маърифатию омӯзишӣ ва фарҳангию фароғатӣ ҷалб гардида, танҳо дар давоми соли 2025 94 маҳфил бо иштироки 5130 нафар баргузор шудааст. бо ташаббуси кумита бо мақсади баланд бардоштани маърифати сиёсии ҷавонон ва эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ, шуруъ аз 15 феврали соли 2025 курси омӯзишии ҷавонон пайравони пешвои миллат роҳандозӣ гардид. дар ин курс 110 нафар ҷавонон аз муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ иштирок намуда дарсҳои сиёсиву маърифатӣ гузаштанд. ин иқдомҳо собит месозад ки волонтёрӣ танҳо кор ва аксия нест. ин мактаби сиёсишиносӣ, соҳибкасбӣ, масъулияти шаҳрвандӣ ва худшиносии миллӣ барои ҷавонон аст. барои пешрафт ва ободии ватани азизамон бояд волонтёр шавем. дар тӯли фаъолияти сесолае ки ба ҳайси волонтёр фаъолият намудам, бисёр дастовардҳо ва дар таҳия намудани чорабиниҳои гуногун саҳми арзандаи худро гузоштем ва ҳоло ҳам гузошта истодаем. ва дар самти фаъолияти волонтёрӣ мо на танҳо кӯмак, балки барои рушди шахсии худ ҳам, яъне чӣ маҳорату малакае ки доштем нишон додем ва инчунин на танҳо мо кӯмак, балки барои худ низ маводҳои зиёдеро дарёфт кардем, ки онҳо дар тӯли фаъолияти мо ба мо фоидаи хеле зиёде ҳам оварданд. бо ташаббуси пешвои миллатамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон озмунҳои зиёде баргузор мегарданд, ки ҳар яки онҳо барои рушд ва боз ҳам сайқал додани фаъолияти ҷавонон ёрдам мерасонанд. ҷавобан ба ҳама ин ғамхориҳои пешвои миллат, мо волонтёрон насли ҷавон боз ҳам кӯшиш мекунем, ки ҷавонони дигар ва наврасони дигарро ба ин мактаби волонтёрӣ даъват намоем ва боз ҳам саҳми арзандаи худро гузорем. танҳо дар соли 2025 дар шаҳру ноҳияҳои кишвар 2440 маротиба корҳои гуногуни волонтёрӣ амалӣ гардида, дар онҳо тақрибан 45325 нафар волонтёр иштирок намуданд. корҳои ободонӣ, шанбегиҳо ва ҳашарҳои дастаҷамъии ҳамарӯза ба анъана табдил ёфта, ҳар рӯзи шанбе бо иштироки васеъи ҷавонон, аз ҷумла аъзои ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат ва волонтёрон, боғу гулгаштҳо, кӯчаву хиёбонҳо, каналу ҷӯйборҳо ва оромгоҳҳо тоза ва обод карда мешаванд. дар ин давра бо ташаббуси кумита аксияи ҷумҳуриявӣ дарахти ман сарсабзии Тоҷикистон аст роҳандозӣ гардида, танҳо дар 9 моҳи соли 2025 зиёда аз 6000 дарахти сояафкан, мевадиҳанда ва ороишӣ шинонида шудааст. дар Бадахшон айни ҳол фаъолияти волонтёрӣ хеле хуб бароҳ монда шудааст, ки айни ҳол дар Бадахшон зиёда аз 500 волонтёри фаъол фаъолияти худро идома медиҳанд. онҳо на ба хотири ном, на ба хотири шӯҳрат, балки фақат ба хотири яъне боз ҳам ободу зебо шудани давлати худ фаъолият менамоянд. ҳар як амали хайри онҳо, ҳар як кори хайре ки онҳо мекунанд барои дигарон дарси ибрат мешавад, ки
ва фаъолияти волонтёрине ки бестар ҷалб мегарданд. имрӯз ҳаракати волонтёрӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба як арсаи воқеии худташаккулёбӣ ва хизмат ба ҷомеа табдил ёфтааст. волонтёрӣ ин кӯмак расонидан ба ҷомеа ва як амали шоиста барои ҳар як ҷавони миллат мебошад. мо аз касе подош намепурсем. мо аз худ мепурсем барои маҳаллаам, барои кӯчаам, барои Тоҷикистонам чӣ кор кардаам. ин савол заҳни моро ҳамеша равшан нигаҳ медорад. инчунин санаи 27 феврали соли 2025 бо ташаббуси иттифоқи ҷавонони тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон аксияи ҷумҳуриявии рӯзи интихобкунандаи ҷавон доир гардид, ки дар чорабини мазкур ҷавононе ки бори аввал овоз медоданд фаъолона ширкат варзиданд, ки дар маҷмӯъ 66345 нафарро ташкил дод. фаъолияти волонтёрӣ дар тоҷикистон ифодаи равшани ватандӯстӣ, масъулияти шаҳрвандӣ ва пайравӣ аз сиёсатҳои инсонпарваронаи пешвои миллат мебошад. волонтёр будан ин ифтихори ҷавонон будан дар тоҷикистони мустақил аст. мо волонтёрон дар ободии тоҷикистони азиз саҳми худро мегузорем.